Ni kenshi mwagiye mwumva abami nka Gihanga, Ngomijana, ba Rwabugiri. Ese waba uzi uruhererekane rw'abo bami bagiye bayobora basimburana kuyobora u Rwanda? Uyu munsi ndaje ngo tubive imuzi tubive imuzingo, turebe uruhererekane rw'abo bami. Ese bagiye bayobora guhera ryari kugeza ryari? Ntimucikwe, uyu munsi nibyo nza kubagezaho. Ndabakunda kandi nje mbazaniye ayo mateka ngo tuyamenye, tuyamenyeshe n'abandi. Ababyeyi banjye barampamagara bati Kibenga, yewe Kibenga urumari, yewe Kibenga urumutoni, yewe Kibenga uri nyambi. Dore uruhererekane rw'abami b'u Rwanda bagiye baruyobora uko ibihe byagiye bisimburana. Umwami wa mbere wayoboye u Rwanda yitwa Gihanga wa mbere Ngomijana, akaba yarayoboye mu mwaka w'1091 kugeza 1124. Uwo ni umwami wa mbere wayoboye u Rwanda. Umwami wa kabiri wayoboye u Rwanda yitwa Kanyarwanda Gahima, akaba yaratangiye kuyobora mu mwaka w'1124 akagenda akageza mu mwaka w'1157. Uwo ni umwami wa kabiri. Yuhi wa mbere Musindi wayoboye mu 1157 akagenda akageza mu 1180. Uwo yabaye umwami wa gatatu w'igihugu cy'u Rwanda. Umwami wa kane yitwa Ndahiro wa mbere Ruyange wayoboye mu 1180 akaba yaragiye akageza mu 1213. Umwami wa gatanu wayoboye u Rwanda yitwa Ndoba. Ndoba yayoboye guhera mu mwaka w'1213 akageza mu 1246. Uwo yari umwami wa gatanu. Umwami wa gatandatu yitwa Samembe yayoboye guhera mu mwaka w'1246 aragenda ageza mu 1279. Umwami wa karindwi yitwa Soro wa mbere Samukondo yayoboye guhera mu mwaka w'1279 ageza mu mwaka w'1312. Umwami wa munani yitwa Ruganzu wa mbere Bwimba, akaba yarayoboye kuva mu mwaka w'1312 akagenda akageza mu mwaka w'1345. Umwami wa cyenda yitwa Cyilima wa mbere Rugwe, yahereye mu mwaka w'1345 ageza mu mwaka w'1378. Naho umwami wa cumi yitwa Kigeli wa mbere Mukobanya wayoboye guhera mu mwaka w'1378 akageza mu mwaka w'1411. Uwo ni umwami wa cumi. Umwami wa 11 yitwa Mibambwe wa mbere Sekarongoro wa mbere Mutabazi wa mbere, akaba yarayoboye guhera mu 1411 akageza mu 1444. Uwo ni umwami wa 11 wayoboye u Rwanda. Umwami wa 12 yitwa Yuhi wa kabiri Gahima wa kabiri,
yahereye mu 1444 ageza mu 1477. Uwo ni umwami wa 12. Umwami wa 13 yitwa Ndahiro wa II Cyamatare, yahereye mu 1477 ageza mu 1510. Uwo ni umwami wa 13. Umwami wa 14 wayoboye u Rwanda yitwa Ruganzu wa II Ndoli, yahereye mu 1510 ageza mu 1543. Naho umwami wa 15 yitwa Mutara wa mbere Nsoro wa II Semugeshi, akaba yarahereye mu 1543 akageza mu 1576. Umwami wa 16 wayoboye igihugu cy'u Rwanda yitwa Kigeli wa II Nyamuheshera, yahereye mu 1576 ageza mu 1609. Umwami wa 17 yitwa Mibambwe wa II Sekarongoro wa II Gisanura, yahereye mu 1609 ageza mu 1642. Uwo ni umwami wa 17. Umwami wa 18 yitwa Yuhi wa III Mazimpaka, yahereye mu 1642 ageza mu 1675. Umwami wa 19 yitwa Cyilima wa II Rujugira, yahereye mu 1675 ageza mu 1708. Naho umwami wa 20 wayoboye u Rwanda yitwa Kigeli wa III Ndabarasa, wayoboye u Rwanda guhera 1708 akageza 1741. Karemera Rwaka ku rutonde ntabarwa kuko yabaye umusigarira wa Ndabarasa ubwo yarwaraga amakaburo. Umwami wa 21 wayoboye u Rwanda yitwa Mibambwe wa III Mutabazi wa II Sentabyo. Uyu mwami yayoboye guhera mu 1741 ageza mu 1746. Umwami wa 22 yitwa Yuhi wa IV Gahindiro, yaba ayoboye kuva mu 1746. Umwami wa 23 yitwa Mutara wa II Rwogera, yayoboye u Rwanda guhera mu 1830 ageza mu mwaka w'1853. Umwami wa 24 akaba yitwa Kigeli wa IV Rwabugiri, yayoboye u Rwanda guhera mu 1853 kugeza mu 1895. Umwami wa 25 yitwa Mibambwe wa IV Rutarindwa, akaba yarayoboye u Rwanda guhera mu 1895 akageza mu 1895 n'ubundi. Byumvikane ko atayoboye igihe kirenze umwaka, yakorewe icyo twita kudeta kuri ubu ngubu. Umwami wa 26 wayoboye u Rwanda yitwa Yuhi wa V Musinga, akaba yarayoboye guhera mu mwaka w'1895 ayigeza mu 1931. Umwami wa 27 yitwa Mutara wa III Rudahigwa,
yahereye mu 1931 ageza mu 1959. Naho umwami wa nyuma ari nawe mwami wa 28 wayoboye u Rwanda yitwa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Yahereye mu 1959 aragenda ageza mu 1960. Byumvikane hano ko yayoboye umwaka umwe, ibindi hakurikiyeho za repubulika ntabwo ari abami bayoboye, ubwo ni abaperezida. Ubutaha nabyo turashaka kuzabagezaho amateka y'uko abaperezida bagiye bakurikirana mu kuyobora. Ndabakunda cyane, ubaye hari icyifuzo cyangwa igitekerezo ufite wacyandika hasi aho muri komenti, ubaye wakunze ikiganiro cyacu wakanda kuri like, kandi hari n'ibyifuzo ufite rwose wabitubwira. Ndabakunda, mugire amahoro. ukambwe yakwinikiza inkazi kibera inka nkaba ndahaye